Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ni pagayam ates iti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinagan ates. Negosyante kami nga agasawa. Makunak aswerte kami nga agasawa iti negosyo. Nabiit ngamin nga imaduadagos dagiti branches mi. Nagatang mi nga agasawa ti arapaap mi nga house and lot ken lugan. Jak na puutan ang nagbaliw ti ugalik. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakastaritaan ni Tess. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rebecca! Ma'am, Nagbuntog ka mati nga gunggunay? Nagadudag iti customer. Parta ka mata! uwan ma'am. Awan pa'y serbiyo ang masuswilduan. Kaya't yotek katan kayo aminan. Darasin nyo, tapno sana pumanaw dagiti customer! Rebecca, angan kan. Saan ka nagsangit? Naibabainak iti nagadwa tao. Siyak launay tasak ti pinukkawan ni Ma'am Itay. Saan la sikat inungungtan na? Ura siyak. Inungtan na kay di hardware. Pinagsasawan na ka. Kaya't kunti pumanaw. Agan anos ka, Rebecca. Nagligat yawan trabaho na ita. Nakaungungat ngamin ni Ma'am Tess. Di na pa'y ilugar ti panagungat na. Pigsaman ti aircon. Hoy, Delphine! Tulang ka kaday! Aday bagbagam? Nagpigsan tumot nga minday ta music mo. Ay na, iddepo mo day ta music. Apay nga inidap mo? Kasano, di nakdengdenggan. Ay. Kaano nga tayo agsauka saan ka agbugbugkaw? Darasam kit di tagmaneho. Nakaungunget ka. Inungtam manen dagiti sales lady mitay. Kasano, kat di dakmat dengdenggan. Apay akasta ka, Tess. Saan ka matakasta idi? Apay ang nagbalbaliw kan. Asino tinagko na kada kayong agtugaw kayo ditoy? Ma'am Tess. Agtrabaho kayo! Baybayadan kayo iti husto? Nga man yan teraramidan nyo. Agtugtugaw kayo lang ditoy. Uwan ma'am, agtrab-trab. No saan kayo makaanos? Pumanaw kayo. Saan kayo akasapulan? Agtrabaho tayo na. Oh, sika, Rebecca, umay ka man ditoy. Ipalawag mo daytoy inlistam ditoy. Jak mau awatan ti surat mo. Anya ka matan? Literate ka, wano illiterate. Tess, di mo man unay uungtan ni Rebecca. Tapay alapdan nak. Siyak timang papasweldo kadakwada sana sika. Tratuam met dagiti taom itinasayaat Nakaro ti ugalim, Tess. Kasla saan kamet a sales lady idi. Kunak no sino ti bagbaga je maid ko abisitak. Si kamot lagayam. Apay mananaya. Pasensyakan, ading. Emergency ngamin. Emergency. Day tamanan ti imbagam idi na minsan. Maoperaan ni manang mo. Kwarta manen. Awan la ka din napulos ti urnong yo. Jakmat nakibingbingay iti apit yu iti taltalon. Pasensyakan, ading. Puro pasensya. Makauma kayon. Awan lat sa baling asit ganyon no sana siyak. Makauma. Agbayadak mo't laeng. Ay na, kasapulak ti collateral. Sana ka basta agpautang latan. Ado ti imuta nga sana nagbaybayad kanyak. Apay asan ka man na makatal na, Rebecca? Amangan ngamin no umay manan ni Ma'am Tess. Agungot manan day chay, tabas si ti customer. Saan mo't siguro? Agner-nervyosak no makita ka sumungad ni Ma'am Tess. Kinapod no na.
Uray iti tagtagainap ko. Mabutbutangak. Takas lamang mangag ko ti panang bugbog kaw na kanyak. Anya? Daytan ni ma'am. Nasken asaan nakamakita nakatugaw. Relax ka. Sige kami. Awan ni Ma'am Tess. Nilang Sir Delphin, oh. Iso di kagdanag. Ayun. Ay na. Nabang-aran akpay. Nakaisip ni Sir Delphin na sumungad. Good morning, sir. Good morning. Kumusta kayo? May atmat, sir. Awan ni Ma'am yu ates at danapanan na. Ha? Ay na, yung baglakit tintawan. Sige. Di ka kami nagdanda nagakasta. Umiisam ka, ha? Tapnod adda pumintas ka. Yung baglakit din ta ni Sir Delphin ti kadwa tayo ita. Tano ni Ma'am Tess. Ay na, jak manon makatrabaho. Gapot agdanda nagaktuman. Agmay-may sa itilamisaan na ni Sir. Un nga rod. Anya nga tanuin nak itimplaan iti kape na. Good one, ha? Anya nga tati kayat na atimpla. Makamu ka na, ah. Saan mo't anapili ni Sir Delphin? Sir, intimplaan ka iti kape. Agyaman na, Rebecca. Pangal daw sa amaten. Saan pa, sir? Ibagam kadag iti kakadwam. Ilibre kayo iti pangal daw ita. Talaga, sir? Sige, ingka ibagan. Tapno amuda. Kunamlan asino ka baknang. Nakalaslastog ka. Apay man na nakastati sawam. Inlibrem dagiti sales lady. Tess, sagpaminsan lang dayjay. Kan may sa, kwartak ti ginastos ko. Rumbang lang ah. Di mo sagsagidan ti urnong ko. Kukuam lang ti kwartam, Tess. Awan bibiyang ko. Ato iti cellphone mo. Sumbatam ti awag mo. Inanang mo dayta. Anyaman nga tatipaganan. Hello? Tess, anak ko. Anyat ibagayo aya. Pautangam ko manimanong mo. Anya? Imay man kada kayon? Kaasimot, anak ko. Sige, panunutag no da kwartak. Tess, Sige na nang tanya da peramidag. Unay kamatan, Tess. Mismo akabagyam? Di mo kasyan? Ay, di kag sasawi ti kasta Delphin. Di mo ammo no anya tirigat ko anang gunod iti kasto akasasaad ti panagbiag ko ita. Isa di kag sasaw iti kasta. Rebecca, nagsiksi ka ita. Thank you, Marlon. Naka-make up ka pa yan. Inspired ak ngamin. Ha? Anyat ka at masawan? Adakas ko. Asino? Secret. Adagaya man crush mo. Oh, apay akas ta ti reaction mo. Sapay ko matasyak jay crush mo. Ah? Nabayagan na kayat kang arman. Apay, saan naka-crush? Ladingitak, Marlon. Saan asika ti crush ko? Rebecca, agawid ka ka din? Wan, sir. Awan matan mauray ko apagluganak. Kat mi agarbisan. Amay ka, tayo tulod kan. Ah, talaga, sir? Wen, itulod ka ije balahiyo. Adda na banglo naglugan dito'y lugan ko, ha? Ala ni sir. Siyak day jay. Ha? Si kagayam. Ay na, adada pumimpintas ka, Rebecca. Adan samot papapintasam, ha? Adda, sir. Ni Marlon? Saan, sir? Nayawawantan samat tan, Rebecca. Dito'y ka diti dalan nga agturong ije balayo. Sir Delphin, sika ti crush ko. Rebecca, inarakop nakmetten. Nabayagan asika ti kayat ko, sir.
Inururay ka. Ngam apay adinak sinukon iji balay tigayem ko. Imbagak matkan ka nga da dinagas ko. Apay, adda babae mon? Tess, Sige, agbabae ka. Makamu ka iti biyag mo. di kag sawi iti kasta. Ako saranak. Ngem amangan no paypaysok dagitang ibagbagam. Nanang, apay nga taan nagbalbali mo tanites. Ay, Jackman mo anak ko. Saan na kanun akayat ti tumulong kadagiti kakabagyan na? Ang mga no adamot dagiti mabuso iti tulong nga impay na anak ko. Kasta ka di, nanang. Wen, iso asan tayo na pabasulan. No di na kayat ti tumulong, baybayan tayon. Wen, nanang. Day tamot ti adda dito'y panunot ko. Ayan ni Rebecca. Ma'am, Ayan ni Rebecca, kunak. rimorda ka ni sir. Ma'am, Aniya, napanda na nga ni Jerwar. dagiti awanan bain. Kanayon ka dingar aramidan daday ta. Ma'am, Sumungbat ka! saan mo ta ka na yun, ma'am? Nulang umumay dito ni sir. Aniya, Itultulod na pa ni Rebecca iji balayda. Nukas ta nga agawid iti malam. aniya. Apay adito'y matunmol tinangipan ng kanyak, sir. Anya lakit din day ta sir nga awag mo kanya akon. O sige, Delphine latan no day tati kayat mo. Kasta. Mala. Agpili ka no anya ti kayat mo agatangan. Awan ti kayat ko. Amumat asa anak anausam kadagiti material abanag. Kasta ka di. Mangantalaangan. Kalpasan na, itulod na kon iji balay mi. No day ti kayat mo? Sige. Amom Rebecca. Nakaragrag sakak no si katikadwak. Apay nga itakalaang. Ammum ka din anya ti orasan. Parbangonan. Anya, Umayak lamang hala iti pagananay ko. ah, Di ka madanagan. Pumanawak matladagos. Delphine. Di mo aramidan kanyak ti kastoy. Anya ka di. Di nakpanawan. Masik ako makanyak, Delphine. Apay ngagsangit ka. Pagsaritaan ta ko madaytoy. Nauma ako na puro unget ti mangmangagkukan ka. Nauma ako nga gawid dito'y balay. Taamok asika ti makitak. Delphine, ni ka di Rebecca ti. Ala, inakon mangalay ti pagananay ko. Tarumwarak matla adagos. Sana si Murag ni Rebecca. Idi pa'y na minsan nga aldaw, ma'am. Anya, Kain ko na nga gikat ka nun. imbaga na day ta? Uwin, ma'am. Kunak no angaw naladay jay. Ang pinaypayso na matgayan. Marlon. Kanayon da ka di arumwar ka ni Delphine. Uwin, ma'am. Pasaray mabayag day Jerwar. Kahit saan nga agsubli ni Rebecca. Ne, Tess, anak ko. Nana, Apay ngagmay saka. Ayan ni Delphine. saanan nga gawawid ni Delphine ije balay. Nana, Anya, adan sa bali asimmurutan na. ha? Ala, umunag ka anak ko. Tagsarita ta itinalapan. Wanya, Rebecca. Kayat mo ka di dayto'y abalay? Wen, kontento akon dito eh. Dahil tati kayat ko ken ka. Simple ka lang nga babae. Delphine, kasanon no pagawidan na kanites. Santa na pagsaritaan dahil tabanag. Ultimo timak na. Jakon kaya tamangag. Agsakit lang ti ulok. O sige, saan tan apagsaritaan ni Tess? Delphine, kayat ko, buklan ta tinaragsak a pamilya.
Naibaga ni nanang, akasapulam ka no ti kaduam dito'y balayo. Awan nga ni Delphine. Anya tinapasamak. Da kami akapamilya, ti saan amang ibatikan ka. Da kami lata dito'y, amang saranay kan ka. Anyaman ti mapasamak. Aklonak Mr. Lonely. At dadag iti nagbiddutak, akang runaan a rason, no apay nga immadayo kanyak ni Delphine. Ngem nagbalbaliwak itan, Mr. Lonely. Ket sapay la kuma tamang nga ganda ito ni Delphine, tapno subyan na kami a pamilyana. Tuy pagayam mo, Tess. Tess, pagayam ko, nasaya at met, tanaamiris mo dagiti biddot mo. Tababaen day ta, makapangrugi ka manen. Saan ka kuma amapukawan itinamnama, adumteng to ti panawen, ama kaamiris met ni Delphine, ket subyan na kayo a pamilyana. Ket no dumteng day tagundaway, sapay kuma, tanaragsakton ti pamilyayo. Panagpakumbaba, ken panangipateg iti asawa ti kang runaan, tapno maliklikan ti panagsina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ates iti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.